Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Tito Starwal Khan General Secretary ke UDP haba ajingkran hagasngi penbena patba ya uba Vivan Stone kharngap kenta kumukertong kaseng uliet ho bhagapor baka UDP ke alam ha District Council hakapor ba ulong kumu CM uba Vivan ulong kumu Standing Council Jongki ulong baka basngutanat kalong bakimpat juram Kawei ke case ru ulong bamarshuan ke Voice of the People Party uba Vivan ula resign no namar ula sngotu ba unsa syaweng dak boong ru ba Mynta kat kebalik case ke KHDC hapo High Court ki syaremlun Kaladang ke election jaka Khadc student union antai po state central library but ilaya khud banlong kumaway na inokit kam jaka KSU but hanta ngayon mga iilador ko bababri ko jagi but we don't wait like samla ba syong siya ha hakikam jagi samla puli na do ko but ter hadir na ikelu ko lawyer kajing traikam ko jagi but ka ba council tanan ay kajing traikam ko janga kum CM abang abang license tam kum CM ko district council nang batay jrong nga squad manitu itang Kawei Bapinya syai paiba bahakapor barialam ke UDP yang isi hapo District Council Vivan ini Standing Council juga rengkat bat i Pak Robert Legal Advisor and it will be on record Ngim Pak Juram Kawei ke KSU Ngim Pak KSU Mynta ngayon semua lagi sampus dan kau lagi dikir kat dalam ke District Council hapo High Court remlut man kes remlut mereka bersos kena bersos rong maka por baik andon lagi mereka tangsuan ke BPP ilang isanyo may nasutu sa syaweng takadaw isanyo ba kalalaw punta ikani kene cikwa tuma bantu ini Pak Pak, begitu dia akan digaji. Akan diukur, Khadc Vivan di mana?